شهید جینن جیانن بمیرن جبرایا گشتی دنا و هفته ده بو وسیله جشن قربانه هفدیتنا مالباتی به سرکاتی را چه بوده پشتی 26 سالان جرای کمین سرکاتی زاروک دیتن و بوان را صبحت کردن و روشا هر چقاس موراله که جبو ما چه کره بجی خمگینیا شرط و مرجن حتی نهال اشکنجه خانه امرالیه دمشجی گیرانتر کریه ده انجام تکوشینا کو سرکاتی ده دست بکرین ده هبونا کرد هاتیا میسوگر کرن ام دقونه ها چرا سر کرن پرزگره کا کردنه دناف شرط و مرجن اشکنجه خانه امرالیه ده سرکاتی جبو چارەساریya pirsgirêka Kurd bernameya xwe amade kiriye. Her çi qas heta niha ji alî dewletê ve li beramberî bangawaziya dîrokî gavên erêniyên berbiçav çê nebûye û ji gelek aliyan de hê ji êrişên qirkirinê dewam dikin lê em ji serokê xwe bawerin û bi xwedî derketina ergên xwe em ê bigihêjin serkeftinê. Em wekî grûpa nobeta xweya fîzîkiya azadiya serokatî dewr û hevalên xwe dikin. Heta azadiya fîzîkiya rêber apû û çareseriya pirsgirêka Kurd em ê çalakiyên xwe mezin bikin û bidomînin. Em ê di avakirina jiyana demokratîk, ekolojîk û azadîxwaziya jinê ku li ser fikir û felsefeya rêber apû tê honandin ji bo hemû gelên cîhanê dibe hêvî de rola xwe bilîzin. Hevalên ku çalakiyê dewr bigirin